nyalo sesikhathi sawo sekulima amabhontshisi. Sethemba ukuthi balimi bonke sebeme ngemumo labo lebe bajelezi batawulima amabhontshisi. Isikhathi esiningi amabhontshisi bekaba silimo lesithiwa sifaka lapha la sekusele khona. Bekungasuki nje ukuthi ilanga uplanele ukusesuka ukuthi ilanga ufaka amabhontshisi. Bekuqale ukubukwa ummbila. Kahle kahle isikhathi esiningi silimo somiswa ngathi umoya kufuna kuhambele umoya. Amabhontshisi ahlakulela kude silimo singahlakulela. Kude singahlakulela silimo. Wona nje ngoba silimo lesincane lesihlahla esincane. Kulo first 5 weeks wahlanyela. Kufuna ukuthi wande sure ukuthi lukhula vele alwaphathamisi. Linani lehlanyelo ufuna ulifake ehectare enzayo lenganga ground lebhola. Kucishe kube kusuka bo 70 kuya ku 100 kg a hectare. Shothi kusuka kwamele letting 7 kuya kwamele letting 10 ama 10 kgs. So yes, a hectare. Le kuya ngalo ukuthi lehlanyelo inkulu kanganani. Asindivusele emalangeni namuhla silana eMalkens Research. Malkens Research iluphiko lolungaphansi kweMinistry of Agriculture. Mina ngiyibuka njengengungu yelwati. Ilwati lidzinga ngumlimi. Lakho konke ukulima ngekwati kwami. So namhlanje sinenhlanhla ukuthi sivakashele lana sitothola lwati ngale farming season lesikuyo, which is a bean planting season. So namhla sinenhlanhla kuba na babe Nicholas Manana, Long Research Officer. Mr. Manana, siyabonga baba ukusemukela Malkens Research. Kunana indzaba yemasizini sokulima. Ngekwati kwethu sing agribusiness media isikhathi sokulima amabhontshisi lesi. Yini nje lo ngachishisa umlimi ngale season lesikiyo yekulima. Okay. Siyabonga baba Mngadi. Sinivusele nonke balimi. Njengoba sashito baba Mngadi ngakaManana Sibonga Nicholas. Research officer ngilala usebenzela la Luphenyweni. Ngisebenza tilimo letilhlava. Letfaka ekhathi lamabhontshisi. Lekusho ukuthi njengoba basho babe nyalo sesikhathi sawo sekulima amabhontshisi. Sethemba ukuthi balimi bonke sebeme ngemumo labo lebe bajelezi batawulima amabhontshisi. Sathi ukuthi kulima kuyalungiselelwa. Kufuna ukulungiselele awusuke nje ukuthi nami sengibona labanye sengiyakhona la. So sethemba lo ukuthi sebalungiselele balimi tinhlanyelo time ngemumo konke nje nabo manyolo bakhona nemithi yelikhula nabe futhi imithi nabe kuyahlakulwa imakhuba alungele. Cha siyabonga baba Mngadi. Sengisovele lesikhathi semabhontshisi. Sekuhlanya amabhontshisi nyalo njengoba amabhontshisi sathi ukuthi asiso silimo lesidinga ivula lenenge. Kungako sisilima ngala kweminyaka nase usuka umnyaka imvula setehlile. Yes. La umlimi ufuna ngabe sowendeni ya lesikhathi lesi nje. Sokuculile sohlolile umhlaba umfolo wayenda kadzeni le. Ufuna ngabe nje already ukuthi ngabe sowendeni ya. La umlimi fathi nyalo umlimi lo umlimi lo dimiselayo ukuthi ufuna kwenda lo kwekucala ngilomhlabathi nje. So una ama market la ngidafaka amabhontshisi. Umhlaba so utestile walawo masini. Ngoba ukutesta umhlaba konke kucala khona balimi. Kufuna ukuthi umhlaba utestwe utowati ukuthi kudzinga amanyolo muphi.
kanganani. Nakabuye ama-results emhlaba ayakutshela konke lokho ukuthi isimo semhlaba wakho sime kanjani. Lesilimo lo tasilima siyalungela yini ukuthi ungalima lapho kutawudzingeka thaka udini lamhlabathini lekufuna utisebentise. Ngisengathesta inyalo noma sekulate ngoba ngingathi ukuthi kuba ne-period before after sowuthestile lofuna ukuthi nasowufake lolithunyela uhlale leso sikhathi before uqale kusebenzisa lo mhlaba. Kahle kahle kufanele ukuthi ngabe balimi sebathestile, kepha nje usengathesta wathi isimo salowo mhlabathi wakho. Kuhlupheka ngoba awukhange athi uthi uephuta kuyawuthesta kwanze ukuthi kunelidelezi la kuthestwa khona. Sekuyabuya ingcenye sekuyophela ekhathi nale season lapho wena sowuhlele uvele ulimile. Kumsita kuphi umuntu lokuthesta? Especially na ulima amabhontshisi kumcoka kangakanani? Kumcoka babe mngadi ngoba kwathi isimo salomhlaba wakho kuyakunika ukuthi bayakunika ama-recommendations ukuthi kufuna ufake amanyolo kangaka. Umhlaba wakho umunyu kanganani. Nangabe umunyu lo kungakafanele nje amabhontshisi nje adzinga i-pH lela kubo 5.2 kuya kubo 6.5. Nangabe umunyu kakhulu less than 5.2 awukangathi kufuna ukuthi ngabe uyawulungisa umhlaba wakho through ama-recommendations labo uyakhona ka-soil testing. Yes. Sesingena-ke ku-soil preparation basho njalo ngesingisi. Uwenda njani-ke nalungisela amabhontshisi nakulungisela lokuhlanyela? Amabhontshisi afuna umhlaba olungiswe kahle. Baye bathi phecelede kune-fine tilled, ne-medium tilled, shothi kuya ngale silimo sakho. Amabhontshisi ngicabanga ukuthi utawukhumbula bayemngadi nabo uyawalima ukuthi amabhontshisi lesihlahla sawo sithambile lokuphuna siphuma nangala macembe. Nangabe nje sikhanda ukuthi umhlaba wakho awukalungiseki kahle unemagadzela amakhulu, lesihlahla ukangathi letinye adikhona ukuphuma, letinye tiyaphuma tiphume setiwiki, letinye tiphume kepha nje lokukhula lapha emagadzeni. Umhlaba kufuna nje kube nemhlaba lo kahle lowanele ukuthi sitawukhona isihlahla sifake netimbanzi. Shothi ungawulima umhlaba bese uyawudesa nawubona ukuthi akalime kahle udesa ukuthi uzama kubulala lawo magajanyana kutoba ithilitile kahle. Yes. Nazi lenye ingcingwana ukuthi-ke nasohlanyela khona la lehle ngiva kubalimi ukuthi lo munye balima ku-1 hectare but they get different yields. What is the angithi nje lokufanele ukuthi ukwende ukuze uthole the best yield emhlabathini wakho in terms of space esingaka uhlanyela kangaka ama-line angakanani ne-spacing konke lokho? Okay. Babe mngadi indzaba yemabhontshisi akafani nabombila. Umbila ukhathi uhlanyela bo-90 centimeters emkhathini wema-line. Emabhontshisi asuka ku-45 centimeters kuya ku-60 centimeters la mkhathini wema-line. La mkha kusuke esihlahleni uye esihlahleni lesinye kufuna kube bo-7.5 centimeters kuya kubo-10 centimeters. Okay. Lokho-ke kukwenta ukuthi ube nale population le kahle ngoba isivuno siphinde sihambisana nale leningi lale tihlahla. La simini i-population sithi phecelede plant population. 10 centimeters, 7.5 to 10. Yes. Inhlanye isuke enhlanyelweni kuya kule inhlanyelo. Yasonzelana vele kanjalo nemalayini 45 kuya ku-60 centimeters. Umbila wona siyathi ulebo 90 centimeters kusuke line lelinye kuya kulelinye line. Waze ke manje ingcinamba babe mngadi lesinayo. Plantela. Site kahle balimi bethe kahle lama plantela la leso spacing leso. Yes, la fanele amabhontshisi. So ke balimi basebenzisele lembila. Khanze sekuvula kuba ngilo 90 centimeters. Lapho sovele sivuno sokuqalile usinciphisile ngale ndlela yokuthi tihlahla lelinenge letihlahla zelinciphile vela ensimini.
Labanye ke balimi labakhonako nje bangithi nje siwa 45 CX60. Because labanye sebane bali bashayeli bawo bedigulumba. Okay. Nahlanyela ahlanyele Yeah. la ngalabo 90 ngale plant yalembili. Yeah. Ahlanyele la ngalabo 90 aphindza abuye acale ke angene salahlanyela lamkhatsini. La oh. Kweneke labo 45 ke ngalothi site le thulusi li Yeah. 45 exactly. Bese kwenziwa kabili ngeliplantela. Yes. Alright. Alright. Kuyabasita ke lokho balimi labanye. Ngoba mina nje bese ngicabanga sokuthi ufuna kungene abantu bende ngemanyuwali. But nanga emshina njengoba usho sinawo kuhlakaniphele ungakwenda ngaleli plantela. Yes. Kunjalo. Lenye indzaba lenkulu I think lehluphe umlimi. Sihlanyela iphi inhlanyelo? Ngitiphe inhlanyelo leti tanginika isivuno lesitangijabulisa. Okay, tinhlanyelo kumbe singafiki lapho nje kungaba kusho ukuthi emabhontshisi lethi lohlavu luyashiyana lana ufika esitolo udakhanza lelihlavu luyashiyana. Lenye lincane lenye inkulu lenye medium. Yes. So linani lehlanyelo ufuna ulifake ehectare enzayo lenganga leground lebhola. Kucishe kube kusuka ku sibo 70 kuya ku 100 kg. Okay. A hectare. Shothi kusuka kwamele leting 7 kuye kwamele leting 10. Ema 10 kgs. So yes, a hectare. Le kuya ngalo ukuthi lenhlanyelo inkulu kanganani. The more lenhlanyelo ihlavu lelikhulu shothi iyakhula nale quantity lefuna ifake la sini. Nangabe ihlavu lolincane kuyitabine ngilakhathe esikhwameni. I see. Yes. I see. Oh yeah. No, it makes sense. Ngilethi inhlavu lethi la ekhathi kulo 10 kg wakho. Nabe inkulu shothi dincane dona la. Dincane lakhathe. But lesindvo siyalingana. Siyafana. Yes, lenye imfihlo iba lapho nje. Okay ke sisibuya kulethi inhlanyelo kodwa inhlanyelo tikhona. Etitolo ngekuhlukana kwetinkampani. Yes. Yes. Kuna tinhlanyelo labo kwale kuthiwa iCranscope. Labanye bathi makhulu scope. Kunabo Pen 148 lesiyaba AS 148. Kunabo Lake 101. Dinenge nje. Lonyaka lo 101 ngilele bathi ngicamba manga. Kunabo lonyaka ba advertiser nale Lake 9200. Lena itholakala etitolo. Kunabo Cap uyaka Capstone yona. Cap 2000 inhlanyelo letikhona nje dinenge. Nabo 92 AS 9216 nawo bakhona emarket. Inhlanyelo letikhona la letiqhamuka inkampani letehlukene. So leti cishe sivuno siphose sifanane. Ngaphandle kwa Cambamanga. Cambamanga ke unemfihlo yakhe yena wahluke ngalo ukuthi uyihlanyelo lephangisako. Yes. Yaphangisa yona isheshe ivuthwe nje yona ufuna naso ihlanyele naseya ngakhona ungakhweshi kakhulu esimini. Utokhona kusheshe uyikhwete ngoba ikhathi seyiyavula lama pots. Lemidumba lesimini naseyome kakhulu isesensimini. Kahle lokuthi yome soyibekelela ibeka khona. La utayomisela khona. Yona ke inhlanyelo lephangisako. Sivuno sayo kushothi yona iphangisela ukuthi ngiyashesha mina. Lesivuno ngeke eze sibe sikhulu kwengcale lethatha isikhathi leside. Yes. Okay, so shothi sivuno sayo sibange phasanyana. Ngale lethatha isikhathi eside iyadinika isikhathi ukuthi iyafaka ifakela ukuthi ibe nesivuno lesikhulu. So say choice yemlimi lapho. Sekuba kumlimi ukuthi isivuno ngeke sifanane nenhlanyelo. Yakhanza ukuthi iyaproduct. Nekuthi nabe soshaya isikhathi. Sobona isikhathi esihambile. Songayifaka nale lephangisako. Yes. Ucoka ke ukunderstand lo ngoba nasentela ama decisions siye sive nangalabantu labathengisako kanti lana wena kude lokuthengisako nje udasiniketa lokunye bafuna kuva nje ukuthi ngitiphi kukhona yini indlela ukuthi si Ministry of Agriculture siyakhona lokuhlola some of lama seeds lesikhuluma ngawo ukuthi akahle
noma nje sitawuthi vele lo sokubalile lokusesitolo kukahle konke i-minister that's pre-approved mabo. Okay, inhlanyelo lesisesitolo tonke inhlanyelo letilapha esitolo tinesitifiketi. Kuneliphiko lolukhona latikweni lekuthiwa Seed Quality Control Services. Leyo phiko lolo luhamba lungenela tonke bonke labathengisa inhlanyelo. Lufike lithathe amasampuli liyohamba liyotesta le elaboratory ukuthi iyamila endvele inhlanyelo yohlanyelo leyonikwa abalimi noma ayimili. Lo lokubhalwe la ngoba inhlanyelo ibane kwesigcebhanyana lokuba khona lokunale imininingwane. Yes. Lokho bona ke laba Seed Quality bahlola nale mininingwane la ingiyo yini ihambisana nalo nabathesta le laboratory ukuthi kuyahambisana naloko lokubhalwe lapha. Yeah, le percentage yekumila germination percentage ingiyo yini. Yes. Kanjalo bona nje bayahlola nakusuka isizini baphindze bahlole nakuphela isizini. Ukuthi inhlanyelo etisele disenge kahle yini nangabe inhlanyelo itholakala ukuthi ingephansi kwale standard lesifunekako bayikhokhe shelfini. Yes. Kuvikela abalimi ukuthi balimi bathenge into lekahle lesesimene lesikahle. Siyabonga lokumcoka. Yes. Lokunye ke ngingasinje kungakalwazana. Leti inhlanyelo tonke tifika lapha nje tenga la eliphenyweni. Yes. Natifika titisha kufuna la liphenyweni sitihlole. Yes. Kwekuthi tiyalunga la kangwane. Tifika titinenge nje kuhlungeka kuze kuphukusale leto letilungelako. Letithi tona mine sivuno sami sikahle. Ngiyakhona kumelana nale simo sala kangwane. Kanjalo bese ke iyanga nasithola lena ikahle sesimikisa kunelibandla lekuthiwa ikomiti le release inhlanyelo. Yes. Naje le ingcingwana nje ngoba sokusho ngise Highveld ngise Middelveld ngise Lowveld kufuna ngadini ngetinhlanyelo ngiphi mhlambe kuba khona nilwati lengifuna kube nalo ukuthi mina nangilaye Lowveld ufuna ngithole inhlanyelo so. Okay, inhlanhla lehle mabhonjisi acishe ayalunga. Indzaweni cishe endzawani lenenge yala kangwane. Lekufuna ukwati nje wena ukuthi ngifuna ngihlanyele nini. Nangabe ngila Middelveld ngifuna ngihlanyele nini. Highveld nangabe kumbe tivula tincane bangaqala lekubo October bahlanyele. Titincane endvula nangabe lesimo tawukhala athi nga January ngcenye sesiphakamisile imvula bakhona kuvuna. Maqala ngoOctober? Yeah, baqala labanye ngoOctober kona the quality nangabe sekwendeke le risk isetulu. Yes. Kepha nje up to bo February bangahlanyela base Highveld because after lokho bese kufika emakhata kane mabhonjisi akavani emakhata lamanenge. eMiddelveld bangaqala ngaJanuary kuya kubo March. Yes. Nase kanjalo eLowveld bangaqala nangaFebruary ngoba kushisa kakhulu kubo January. Baqala ngaFebruary kwazi baya kubo March. Phindze futhi nangabe uyanisela uyakhona ngoba akubanzi kakhulu ehlanzeni. Uyakhona nangabo July uhlanyele kwazi uyakhona kuvuna. Yes, nawe uyanisela. Now se Lowveld. Yes, Lowveld. Hayi ivakala asesihlanyele ke Mr Manani. Hlanyela ngani? Kuna bo fertilizer apply kanjani sikhulume nje ngala application. Nali plantela leyahamba inhlanyelo ungena nani la ekhaya. Okay, bomanyolo inhlanzi lawo manyolo. Asesica okay kwendlela esikhathi kube ma results akho. Yes. Datakutshela ukuthi kufanele ufake kanganani manyolo. Yes. Kepha ke kunale standard nje lesikhona ukuthi naba wa test ungafaka 250 kg wemanyolo i222 Yes. ngel hectare enzayo lengange ground lebhola. Nangabe that's 5 bags.
Yes. Oh. Nangabe usebenzisa i-232 37 ungafaka 150 kg enzaweni le-hectare. That's 3 bags. Yes. Okay. Bese-ke naso sibuya-ke kubomakhabeni. Mabhontshisi anako le ukuthi akhona ukuthi tendela bukhabeni laphansi. Oh, nourisha Yes. Kepha-ke siye sithi ungafaka makhabeni nangabe wabona ukuthi akasiwo lesihlahla takho akusito leti kahle kahle akujabulisi uti-boost. Yeah. Makhabeni-ke kuba nge-100 kg LAN. Only 2 bags per hectare. Yeah, ungafaka 2 bags ngoba akufuni vele ufake kakhulu. Okay. Ungaya ku-150 encena ngabe kubhetha kakhulu 100 kuya ku-150. I see. Kepha-ke kunale sikhathi lapho khona kwathi lamabhontshisi awafaki noma nini. Njengoba ngishido ukuthi ayanako lobo bukhicitela lobo bukhabeni laphansi. Kunesikhathi ungafaka amabhontshisi naseka towards kufaka kuqala kungena esigabeni sethi sekade ukhicita. Lapho seqala toqala imbali. Yes. Just before flowering. Okay. Ungawafaka amakhabeni. Ngoba wafaka early kungenteka abesa enjoya lobo bukhabeni laphansi. Nawufake ukhanse ku-enjoya leli khaba pho kwenta likhaba agcine sekaphuta kufaka ukuthi sekufuna sale sakha abantwana. Lokho sekuyalimala-ke lokho isikhathi siyalimala sivuna kanti lapha towards kunasacala lokuthi sekakhicita lapho makhabeni lofakile so tawusita ukuthi nyalo sekulungiselwa abantwana labetako masinyane. Okay. Yes. Khona lo ngicocela ukuthi ibhontshisi alihlakulela. Iqiniso kangakanani? Amabhontshisi ahlakulela kude silimo singahlakulelwa. Kude singahlakulelwa silimo. Wona nje ngoba silimo lesincane lesihlahla esincane. Kulo first 5 weeks wahlanyele kufuna ukuthi wande sure ukuthi lukhula vele alwaphatamisi. Ngoba lukhula sitha sekuqala sesivuna. Kwaba nelikhula kushuthi la sekutaba ne-competition laphansi. Kwanathi-ke lukhula ngoba lubufast lona. Lutawu khompyutha lwengcele isilimo sakho. Thatha lokuningi lapha semhlabathini. Yes. Kuwahlakulela kuyentiwa lokho. Sithi la kubo 5 weeks. First 5 weeks kufuna uwande sure ukuthi after lo 5 weeks naye bozohlakulile kukahle. Lo sekumila ukhanga sekwende le canopy bathi canopy ecelede. Le sihlahla sesenebe yabona. Sesendawo sakha umthundi la ngephansi. Lukhula lo selimila emva kwaloko kwanga seselubabede amandla. Walithola ilanga. Yes. Hayi, yebakala. Ngabali ke qamba manga normally sithatha isikhathi esingakanani nasilima amabhontshisi sifike sivunweni. Ashiyana kuba labo 90 wamalanga kuya kubo 110 incela. After lo 90 to 110 days sengiyangena ngiyovuna. Yeah, leyo kanti sekalungile phela ngathi. Bo 110 ngebo 115 kuya ngawo nje khonapha. Sesikhuluma ngale harvesting yawavuna khona ni letinye tilimo uyadivuna utibeke elangeni wende lokho naloko wenda njani amabhontshisi nawuvuna. Okay, amabhontshisi sicale ngalokho nje phela abalimi funa bathi ukuthi ngidawubona nini lokho amabhontshisi ami sekalungele ukuvuna. Kuvuna lama amabhontshisi aqala lemidumba kushintsha lemidumba ibe light kuyabo khaki. Yeah, lapho nje so bob khaki brown. Lapho asho ukuthi sekalungele ukuthi ungavuna. Lapho nje nala khathi nawo uwavula uthatha umdumba uvula udakhanza sabambele ekhala lefanele njengale yanhlanyelo lwayifaka. Yeah. So nawavuna ke kahle isikhathi esiningi silimo somiswa
ngathini ngumoya na kufuna kuhambele umoya anthi uyuve nenyango yembila bathi ungayibeki nje emthundini noma la kuvale khona ufuna ibe senzaweni lapho kutawukhona ukuthi umoya ukhona kushaya na kushaya lo moya uhamba nalo mswakama le moya sitshalela khathi kule silimo kuyoma ngaleyo ndlela yes lilanga kwendeka ukuthi lilanga liyalimata isikhathi kunetithaka kulotawukhana setiyalimala nathiswa kakhulu la nawo misela phela emabhonjisi ke nawo ke wakhela kahle noma wakhela ishelter wathele phansi wendlale noma una uneseli elikhulu ungavuna ubeke lapha eseyilini enangweni uyavula ayoma nensamba wami uyambonya ukuthi kungabuyi lo mswakama yabona yes ebale nje kha kakho nawunelibala lelikhulu kahle ungakwenda lokho okay yes singakafiki lapho ukuthi so uyabahluba ke so ukhipha leli bhonjisi la Usinyalo ubeke nje ngawo konke nale dumba yakho yes bese kufika isikhathi la so wakhipha khona la ikhathi so yahluba nase unedisekile lokuthi cha so ushayile umoya sa dry kahle okay la ebhonjisini labanenge bacabanga ukuthi kunemali kasho kanje it's a crop lo now ufakile uthola inzuzo lenkulu uliqiniso ivele kuliqiniso sikubonile at market ethu unemarket etinhle nje temabhonjisi lamala lo ngathi nje balimi ngicabanga nawo kwabona uva nje emoyeni uyevathi banenge balimi baya emabhonjisini labanye kuliqiniso izuzo yawo isedulo lelithani khona nje uthola izuzo lesedudlwanyana kona nembila ngalokho umbila ehectare ukhanza ukuthi kuphuma emathani amanenge ukhanza ukuthi kuya coverage kananga emabhonjisini ukhathi akuphumi inkumbi kakhulu emathani kuya ukhanza bo 1.5 kuya bo 2 tons nawashaya kahle ncane up to bo 2.5 3 tons one hectare yes bengifuna nje dalaniselwako nje kakhulu ngasemangaka amathani nangilime kahle ya le 1.5 ya tinhlanyelo esinato nje ti potential yato iya kubo 2 tons per hectare yes ngekwati kwami NMC right now uthenga lithani nga 28,000 shozi nizaba letinhle lethu shozi nangende 2 tons mina vele sengile kubo 56,000 so nemali ncombi seyimali seyinenge ngoba ama cost ngekuwabala ngoba sike sashati balo ama cost of doing everything up to harvesting angaphasi kwa 25,000 yes kusho ukuthi nje nabe lo 2 tons uphumela nawushaya 2 tons vele ngaba right kubuyelwa ngilokune yeah so khokhe tonke tindleko iyajabulisa leyo siyathemba ngoba lokunye esikuvile ukuthi live liyehluleka kulima amabhonjisi mhlawumbe wena research mhlawumbe ungasho Mr Malala ukuthi sibangelwa yini ukuthi sehluleke kulima amabhonjisi lenele ngoba ngiseva lo kufuneka 8,000 emathani sine skipha lapho 2 so sisi importer 6,000 sihlulwa yini ukuthi manje ke sifike ku4 noma 5 simaswati kunjalo babe mngadi vele si loku hlangabeta lesidingo selive soloku kusashoda kuyashoda vele kakhulu lamanenge nje lachamuke emaveni amakhelwane kwekucala nje emabhonjisi la ubuya la kuthenini utawukhumbula ukuthi eveni isila yethu vele ngumbila uthi nje silima umbila now ngikhani nyalo nje sizama ukuthi babuye ke balimi babone ukuthi hayi man nangala mabhonjisi kuyaphileka isikhathi esiningi emabhonjisi bekaba silimo lesithiwa sifaka lapha la sesisekusele khona
bekungasuki nje ukuthi la ngidawufaka ukuplanele kusesuka ukuthi la ngidawufaka amabhontshisi. Bekuqale kubukwe umbila. Hanjwe nebila-ke nangabe-ke sekuthiwa sesishaya isikhathi sembila-ke sethi hhayi sesitawufaka amabhontshisi. Uyakubona? Asikajwayele. Yes. Kepha-ke sekuya ngakhona. Kungaba khuthata nje kubo balimi. Kuthi amabhontshisi silimo le singiswa. Balimi abahambe balime amabhontshisi. Balime tinhlanyelo tikahle. Leti batathola la sitolo tinhlanyelo lesetihloliwe. Tabuka ukuthi tinhlanyelo letipheceleti ti-improved. Ngoba na uphinza inhlanyelo ukhathi iya ngakwehla lesivuno. Kepha-ke na utawuphinza ubuye uyothenga lenye lekahle ukhanda solo lamandla ayo asolo akhona. Ukhuthata nje balimi ukuthi asihambe sithenga inhlanyelo balimi. Sibuye amabhontshisi asita nasemtimbeni nutritionally asita nasekumalini njengoba sishidwe ukuthi izuzo yakhona icishe itsitatsito iyabukeka. Kwaba khuthata nje balimi. Nawo siwathatheni amabhontshisi siwasebenzise siwalime siwakhicite even. Mbukeli siyabonga kakhulu sesilitfolile lwati sentivele nalo ukuthi ibhontshisi isilimo lesingaphila ngaso ngaphandle kwempilo lesisijwayele. Siyabonga kuBaba Manana neMalkens Research Ministry of Agriculture kusibambisa. Sanibona kuhlelweni lelilandzelako. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Siyabonga.